Nizere kumeze neza cyane gukurikira NCTV Rwanda njye gusuza kandi kwifuriza umugoroba mwiza. Nitwa Clement Ndayisenga. Nyemerera turebe ku makuru y'avuga mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku ntambara ikomeje gushyamiranya umutwe wa 23 n'igisirikare cya Kongo FARDC nabo bafatanya. Kuri ubu ngubu kandi ikaba yavuye naho mu burasirazuba bwa Kongo kuko ingabo za Uganda zikaba zamaze gusesekara mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho zerekeje mu mujyi wa Bunia, aho zigiye n'ubundi kurokora abaturage bamaze igihe bicwa. Ibyo byose nibyo tugiye kwibandaho muri aya makuru. Duhere kuri iyi nkuru ivuga ko ingabo za Uganda n'ubundi zinjiye mu mujyi wa Bunia nyuma y'iminsi mike. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF General Muhoozi Kainerugaba atangaje ko agiye kohereza ingabo ze mu mujyi wa Bunia kugira ngo zihagarike ubwicanyi bukorerwa abahima ubu zageze muri uwo murwa mukuru w'intara ya Ituri. Umujyi wa Bunia uherereye muri kilometero 40 uvuye ku mupaka wa Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda. Ku ya 15 Gashyantare 2025 nibwo General Muhoozi Kainerugaba yasabye inyeshyamba zose ziri muri uwo mujyi kumanika amaboko no gushyira intwaro hasi mu masaha atarenze 28. General Muhoozi yavuze ko mu gihe ibyo bidakozwe muri ayo masaha yatanze abarwanyi bose muri uwo mujyi bazatswaho umuriro bagafatwa amiri. Ku ya 18 Gashyantare 2025 ni kuri uyu wa kabiri, nyuma y'iminsi itatu gusa atangaje ayo magambo, General Muhoozi Kainerugaba akaba rero yatangaje ko n'ubundi ingabo zigomba kujya gukora akazi ikazo, ko zigomba kujya gutabara abahima bicwa amanywa nijoro. Ingabo za UPDF zikaba zahise zinjira no mu mujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri, imwe mu ntara 26 zigize intara zigize igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu kinyamakuru Umuseke cyandikira mu Rwanda cyamenya amakuru yuko kuwa mbere ingabo za Uganda UPDF n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo bemeranyije gushyiraho ubufatanye mu gucunga umutekano mu mujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri. Brigadier General Felix Kulayige, umuvugizi wa UPDF akaba ari igisirikare cya Uganda, yemeje ko umujyi wa Bunia ubu ugenzurwa na UPDF ifatanyije n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, kandi ko bagiye guhangana n'ubwicanyi bushingiye ku moko bwafashe indi ntera muri uyu mujyi wa Bunia. Uwo mujyi wa Bunia rero abicwa by'umwihariko abo mu bwoko bw'abahema bamaze igihe bicwa, ariko nanone basa nkaho birengagijwe nk'uko bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibintu ubona ko igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyananiwe gushyira ku murongo, ari nayo mpamvu usanga harimo abashaka uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kwishakira umutekano. Nta byinshi rero umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kulayige yatangaje ku bikorwa bazafatanyamo n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Gusa Bunia yugarijwe n'ubwicanyi bukorwa nabo mu bwoko bw'abalendu, bukorerwa abahima basanzwe ari n'aborozi, mu gihe kandi n'ubutegetsi bwa Uganda n'ubundi bukomoka muri abo bibasirwa muri icyo gice. UPDF yinjiye mu mujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri mu gihe abarwanyi bayo 23 bagenzura umujyi wa Goma muri Kivu ya ruguru ndetse na Bukavu muri Kivu y'amajyepfo. Iyo migi yose kandi akaba iri imirwa mukuru y'izo ntara. Kuva mu Gushyingo 2021 ingabo za Uganda ziri muri Ituri no mu majyaruguru y'intara ya Kivu y'amajyaruguru mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa ADF byahawe izina rya Operation Shuja, zikorana umunsi ku munsi n'igisirikare cya Kongo FARDC, nubwo ari igisirikare gishinjwa kutagira ingufu ahubwo bajya kugifasha akaba aribo bakora akazi hibonyine. Hari amakuru kandi yavuga ko nubwo atagenzurwa neza ngo umuntu abe yamenya ukuri kwayo 100%, nubwo nta makuru burya aza gutyo gusa ashobora kuza akaba yasiga inkuru bitari uyu munsi ariko ejo ikaba yaba inkuru. Nuko avuga ko UPDF yemereye FARDC ububasha bwo kurwanya M23 mu gihe yakwerekeza mu mujyi wa Beni cyangwa mu ntara ya Ituri. Nubwo ibyo byose ari ibivugwa ariko bitarajya ku murongo ngo bisobanuke, mu gihe kandi bamwe mu banyekongo barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo bamaze igihe bamusaba kwirukana ingabo za Uganda muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bazishinja gukorana n'umutwe wa M23.
Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi bitunguranye umubyeyi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba yitwa Martha akaba yagiye ku mbuga nkoranyambaga atambutsa ubutumwa bwa video bwakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga ahamagarira umuhungu we Perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi kwica abaturage bo muri Kivu zombi y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru ndetse na Katanga, avuga ko abo baturage atari abakongomani, akaba nabyo ari ibintu byamaganiwe kure n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko ibyo bintu bitari ibikwiye. Nako kandi ingoma ya Tshisekedi nayo igeraniwe kubera ko umutwe wa 23 wahamagariye abantu bo mu mitwe yitwaje intwaro itandukanye iri gukorera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kwiyunga kuri uyu mutwe kugira ngo bafatanye mu kuba babohoza igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bavuga ko cyugarijwe n'ibibazo by'urudaca. AFCM 23 yahamagariye imitwe ya politiki n'iya gisirikare iharanira kurengera abaturage muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuyiyungaho mu rugamba rugamije kubohora iki gihugu bakavanaho ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze imyaka bwarimitse ikibi. Babikubiye rero mu itangazo AFCM 23 yashyize hanze ku ya 17 Gashyantare 2025 n'umuvugizi wa AFCM 23 mu rwego rwa politiki akaba yitwa Lawrence Kanyuka. Ni itangazo ryashyizwe hanze kandi nyuma y'umunsi umwe rihuriro ritangaje ko ryatabaye byuzuye abaturage bo mu mujyi wa Bukavu uherereye muri Kivu y'amajyepfo ukaba warabubohoye rero ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni nyuma kandi y'ibikorwa byo kubohora abaturage bo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru, by'umwihariko mu mujyi wa Goma na Bukavu bifatwa nk'imirwa mikuru y'izo ntara. Ibi ngo ikaba iri mu maboko ya M23. Iryo tangazo rero riragira riti ubuyobozi bubi, igitugu, ruswa, gutonesha bamwe, kwiharira umutungo w'igihugu bikozwe n'umuryango umwe, ibyaha bitizwe umurindi n'ubutegetsi buriho byibasira inyoko muntu n'amacakubiri no guheza abene gihugu bamwe ni zimwe mu mbogamizi zubangamiye amahoro n'umutekano, ubumwe bw'abaturage n'iterambere ry'igihugu. Ibyo bibazo rero bike muri byinshi byamunze ubutegetsi burangajwe imbere na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirumbo biri mu byatumye AFCM 23 yimwe uburenganzira mu gihugu yegura intwaro nyuma y'uko inzira y'ibiganiro yananiranye, bikaba ari nabyo biri gutuma ihamagarira indi mitwe y'abanyekongo ifite intumbero nk'iyayo kuyiyungaho kugira ngo basenyere umugozi umwe wo kuba bakuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Iryo tangazo kandi rikomeza rigira riti turahamagarira imitwe y'ingenzi mu gihugu kutwiyungaho mu rugendo rukomeye kandi rukomeje ndetse rugamije kubohora abaturage tukabakura mu menyo y'ubutegetsi bw'imitsi kibi burangwa n'iterabwoba kugira ngo hashyirweho ubuyobozi bwita ku baturage butabogamye ariko nanone hanazahurwa igihugu. AFC kandi yanasabye abanyapolitike baharanira imibereho myiza y'abaturage bahunze ubutegetsi bubi bwa Kongo n'abanyekongo ba mu mahanga kudatera umugongo igihugu cyababyaye, ahubwo ko bakwiye kuza bakunga ubumwe mu kubohora igihugu hagamijwe kongera kucyubaka. Iri huriro kandi rirasaba abanyekongo kwirinda ibihuha bisakazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa busigariye hagati y'urupfu n'umupfumu. Kugeza ubu kandi AFCM 23 yamaze kubohora byinshi mu bice bigize intara twakubwiye ya Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru. Ubu ngubu bikomeje ndetse no gushaka ibindi bice byugarijwe mo ibikorwa by'urugomo bikorwa na Wazalendo n'indi mitwe itandukanye ifatanya n'ubutegetsi bwa Tshisekedi kugira ngo nabo babohorwe nk'uko byatangajwe. Umunyarwanda aciye umugani ngo ibikundanye birajyana, ni nako bitamereye neza Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuko imitwe y'inyeshyamba 3 y'abarundi nayo yihuje kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa Ndayishimiye nyuma nuko nawe yagaragaje umugambi wo gushyigikira ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirumbo, kuko n'ubu ngubu ingabo z'u Burundi ziracyari ku rugamba zihanganye n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Umutwe witwaje intwaro rero wa M23 ukomeje kuzikubita inshuro mu gihe kandi ku rundi ruhande
umutwe witwaje intwaro wa FRB abarundi watangaje ko wihuje na UPR ndetse na UPF kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nk'uko bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa FRB abarundi Major Mugisha Joab wasobanuye ko icyo cyemezo cyafatiwe mu nama yahurije yimitwe n'inyeshyamba muri komine Musigati ntara ya Bubanza kuri uyu wa 16 Gashyantare 2025 bivuze ko hari kwa mbere w'iki cyumweru hari ku cyumweru ahubwo hari ku cyumweru tariki ya 16 Gashyantare 2025. Majoro Mugisha rero yasobanuye ko iri huriro ryafashe izina rya FBR abarundi kandi ngo ryiteguye gukora bishoboka byose kugira ngo rirwanye ubutegetsi bw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi. Yagize ati FBR abarundi irahamashimangira ko yiteguye guhangana n'ibibazo byose irwanya CNDD-FDD kugira ngo ibohore igihugu cyacu kiri mu bibazo yasobanuye ko Burundi bufite birimo ubukungu bwabwo bukomeje guhungabana ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bukomeje kubiba amacakubiri n'urwango mu Burundi bukanabifatanya no kuba bukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu gukora no gutegura genocide igambiriye abatutsi. FRB abarundi niyo yigambye igitero kandi cyagabwe ku birindiro by'ingabo z'u Burundi muri komine Mabayi intara ya Cibitoki mu gushyingo kwa 2019 cyicimo abasirikare 38 abandi barenga 100 baburirwa irengero. Ndagushimiye cyane rero kurikira amakuru n'ibiganiro ni Steve Rwanda kugezaho umunsi ku wundi. Nge nitwa Clement Ndayisenga nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.